Dear Mr. Longley. Nagpawitan ni Walter, nanang. Iso nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwat a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanon da tigatangan da. Saan ba't la marigregatan ijay abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami, limok magpaikit di Ay, nasaya at no kasta. Ay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kun ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Aya, ay palagi pam tunggal agtungtung kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay katuan mo't anak ko. Adamang mangag kong ado ka no ti sulisog a babae di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day ta, nanang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot na kadipay laang dag babae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak, tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga awawagan? One, sir. Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. Check ko dito'y record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali a pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaad. Tamamuan mi lata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at no kasta, sir. Daytoy, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maititir ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rut asaan na kami manlaang nga awagan. Dayta ti jak masungbatan. At damot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir. Awan ka di ti gayem na. Nga amamom amabalin mo ang kontakan. Tapno agdamag ka. Hello? Siyak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kanta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin ko nga awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minan abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinapudno na, ag-roommate kami. Aday jay kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabigla nga, tayo nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan at ba't no apay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Adan na kaibaga kanya, nga adan sa kano babae na. Ay, unay mo tan. Dayta, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Kasano kaming kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kung ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakabsat ko. Jakman kayat nga aramiden daytoy. Ngam kasapulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagregrigat kan. Malagip mo ti umasidag kada kami?
Manang, Idi pay laeng binalaagan dakan asaan aday di klase a lalaki ti pakiasawaam. Tanaesem iti babae. Ngem anya ngay. Sinurot mo lata ti riknam kat nakiasawa ka kenkwana. Napan kayo pay nagyan iji ayanda tapno sanda ka ama pakibyangan. edi pa'y anapasamak dayta, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardengan a nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidagkan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, manang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat ngarod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot dayta, manang. Agyaman nagtamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid diti Pilipinas? Asan ang nagpakpakita? Wano, andapay lang iji abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutek, Marlene. Panagkunak, nagawidan diti Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalabi, iji balay ti babae na. Uunay matan ni Walter. Saan ang nagpampanunot? Imbag lakit din, tadadagi ti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita. Uri na kang ngagak iti agkakasakit asao. Ngam saan dak abinaybayan. Ay, Agpakolehyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uray no agmay saak laang. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo kumaapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagnal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter di abroad. Malagip nak. Ay, wan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka, umanag ka. Agyaman nak ah. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalos. Ngamin, mapanak aglaklako. Kinapudno na. Biniro ko pa'y dayto'y balayo. Nagforgodak ngaminan. Ah, kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may ni misis. Amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya at man ta kasta ti plano yo? Ah, ni Walter, nagawid ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan ang nagaw-awit? Ano kasta? Nagawid ije balay ti babae na. Day tama ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Ngam idi nakaawat idi dakkel asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No idi, urayak lagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istoryam. Ngam no ita, timmang ka nanday ti pusok. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano a binagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latta ti kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kamin anamin pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbagkan ka, tadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawam. Sige ah. Day talang ti umay ko ibaga. Agyaman iti panangipakaamom kanya.
Marlene, nukas pangarigan, isubli kung tibulod ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idugpay ti biyakyo. Nakapsuta ko, balasan ko. Marikrik na asaan ako agpay-agpay. At idugpay ti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y kada kayo. Nanang. Ikarkararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Katsublihan na kayo a pamilya na. Nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Gamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mong ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko nanamot nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamat tanday ta nga anak mo. Una, tapagadalag pa'y matag iti kakabsat na. Ay na, agina na kamatan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amok, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat kumanang. Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyok. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkunag, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak siguron iti biyag na. Linipat kon ti ayat para kan kuana. Saan mi matan nga or-orayan ti panagsubli na. Asino nga taaya ti sangaili. Sapay mapana ko naglako. Mabitlaang. Ha? Tulungan ako, Marlene. Walter. Ado, tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, ma. Apay na ka dito ospital, Marlene. Manang. Asino din yung ospital mo? Ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabain? Itatagsaksakit? Sana kayo la nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang. Nagpuskol ti rupa na. Sininaan ka nun si babae. E di saanan ang makaitid iti kwarta. Imot utang ka nun iti pinagpleti na. Tapno makaawit kada kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawam kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Isu at tulungan, manang. Adu ti mangmangeg ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyag na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon matulungan a pamilya na gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo
Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, amin asakit nga intay marikna at dapagpatinggaan na. Aggibos dayta asakit tinakam ket masukatan itiragsak nga awan patinggana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panag-abroad ko, Marta. Nasaya ata, iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti day ta panag-abroad mo. Sana bale. Tayo to na da ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid at agkasartan tumeten. Uray simple kumala ang akasal. Saan mat nga importante day takat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso tirumba nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin asweldok. Ket sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika kat sikantulaeng ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni papam iti panagabroad na. Ket sapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapinaraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman ak mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flytak matlaengen. Iso nga isagana mong timaletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko kabalan. Kabaalam day tas. Di ka agdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang arod. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka manin lakay. Siyempre, kumustahan kayo iti anak ta? Mahiliwak mo na kan. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsubli diti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayada kong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan, babaen ka dagiti impawpawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan anos para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno at aagas ti bambanog ko. Sige nagpakada akon. Ang tapay aramitek.
Ikumusta anak tulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga, Rod. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka, ha? Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansanti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan matan anagpaw itabulan. Ay, urayam latanat ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan agan tatang. Amangan no adamot tendakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaat. Agkararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaat ti kasasaan ni Joban. Day tamat at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Agdanagaklat na. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan ngaminan adi na nakasaot ti amana. Ay makamukalatan na manghilawlawag iti anak mo. Ni Jovan dumawawag. Sungbata ka dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay aman no abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito apa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. Nukas na nga, Rod. Apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadapnan. Anya ti kaya't asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatan malatiw ka. Simangpet ni ame ang naggapo dya brood. Agpadada iti nagaprudan iti asawam. Ay yung kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukan ka tada ipadamag na. May papankadikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasano nga amom day tangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak ang babae na day chay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangaruday na. Ingka iji balay da. Nasayata nakaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumaya. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. Maipapan iti babae, akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko idi mawagag. Ngam agpaiso ka di, anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrabahuan na. Saanak ngaming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Dinak madmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kastagaya. Sige nga ron, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman nak iti impormasyon. Mabitlaan. Pau-pau-itan nakakadipay? Nabayagan asaan ang nagpauit. Iso akasapulak nagtrabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadag iti lako na. Nasingpot day dya a batchmate ko iti high school la. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Katagyaman ak unay kan ka, Ami. Nagsakit na iti nga inaramid ni Jovan, tata. Diyak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ayan, dagiti ka rin na siyak tulang tiyatan na. Ulbod na dyan lalaki. Napaklan nga ulbod. Kasano kay garuday na dagaya man sa balya kadantin na na. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw.
Sa ba nagsardang ngagpauet? Sumurot akin ni amin ton bigat tatang. At trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan ko mapailaang dito ni Elaine. No ada akin ti trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpat. Kat makaamo kayo latan ngagsarita. Marta, isut agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ni Marta. Makaamo kalatan amang isuro, iti aramidan na. Okay, kaso iti patakaran mi ditoy. Minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merienda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa, ket ti dismissal yo alas 5 iti malam. Sige, sir. Mangrugi ako no bigat, no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang nga iti tauhan. Gusto daytan, Marta. Lunch breakan. Timbakder amin na dagiti kakadwam. Sikalangan ti sanpay. Ilapas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwam ditoy. Isuda ti ag-lunch. Ije tarwar nga ag-lunch. Amang ano ibaga ni Ami abay-bayan ka. Apay ko maabay-bay anak nga, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwak amangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gaham tinapasamak kan ka. Wan, sir. Iso ka sa pulak trabaho. Tapno at daw sa rin mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangten? Saan siguro, sir? Tinaudian na ibaga na kanya. Makaamuak pailaang kano iti anak ni. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat ang naawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan nyo iti dayta, sir. Panakita kat nagagat ka na singkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kat agyaman iti ano siya ang mga ayawan kan kwa na, ha? Mawan ayaman na anak. Ay adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti busmaw. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa keng ka. Ay, kwa, tatang. Ang imnod na planom ang makirelasyon madain. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti kamaudyanan na. Agyamanak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanan, tatang? Linipat na kamin anaming pinsan. Nabayagin nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, urayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nosong bata nak, ikalay sa ka dagos. Kat si kantumaten ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayta asing-asing mo. Itatanalpasan ti kalay sata. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman nak iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos ang para kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya.
Ngum adda ka anangal langon kanyak. Di kagdanag. Jak aramidan tinarami ni Jovan kan ka. Gaputaddakan ka ti sapsapulag iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka. Asawa na kun, saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbaga. Nakaumay kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay bayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbangpet ni Juban. Birbirukad na kayaw. Kaya't na kay kano ang makita. Tiawanan bain ang lalaki. Ay. Adda pa ilaro pa ng magparang. Ti kasayatan anak ka. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapnosan na ka ito naririribukain. Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. Adda pa'y laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay ang kada kami. Marta, pakawanin na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasulag kada kayo. Nasulisog ket nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pa'y lang. Anya ti masapol mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't ko nga ornusin ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanyak. Nga ornusan tati amin, kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangaasim, tasaan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari ni ribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan ka. Gaputa si kalakit nga rutyaman. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapaya na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ka nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjay nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjay nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marta. Agyaman akpagan Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Ket nagasat ka, tanakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan anagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely,
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapo tamasikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. No kasta, si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa, ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matirupa man niya. Sika, anaam-am mo na lang ang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang ang waitress nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland. Katsyak dayta. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, among itan. Iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo. Tarumor kan dito'y balay da. Mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo ti mangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland kanyak. Ag naadak dito'y balay da. Aging gay ti Jack makapagpas nga eh. Jack maguston ti panagnaod mo dito'y balay da. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan. Ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan. Siya ka mismo tinagluto iti sidam. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay ti danom. Sika. Nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idin to tagdadagsin ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka. Tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagadudag iti kortina anasken alabaam. Wen, madam? Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasayaat met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno addaag paay ababaunan ni. Kita ita ti kinapuskol ti rupa da ito'y agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ama kaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atam ti panaglabam, ha? Ay, asi ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta uli ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla dito'y. Nalpas ka ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay-pay amabisin kami. Wen, Madam. Insabog mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha?
Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Oh my God! Tibok ko, ma'am! Itutong ko tirupang di tayo isaan! Anya ti bagam, rabiin, kahit kung ti paturog. Nabannog ako na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid ang laangan ni Jay lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod? Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dayta sikog mo ti pampanunutek. Kayat ko anasalon at nga ipas ngay mo. Kas itinakunak, saan ko abaybay antisikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nga niya. Amangan no daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugak. Rabi ilaang ti panaginanak. Anya ti kahit masawan? Nalablabas pa ingang babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan alaskan nga agtalinaidak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwarak? Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Saanak amarigatan. Gaputa adamat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. Ada nagsardang ako iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. Nukasta, saan nga amo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Dinak namin palubusan a pumanaw. Iswas, saan kun nga impakada? Kan saanak a nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. Nukasta, agawid ka itan ije lugaryo? Wan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Wan Peter, agyaman nak iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok anabannog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam tinapasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko daytoy anapasamak, Nanang. Kat, kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang? Awan na nyaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikog ko, Nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikuga. Peter. Si kala ang ti amok anasikugan na. Ala,
Bayam nga roden dayjay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Wen Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't ngay ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanak lata. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akasta. Uray baknang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturog day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanugak anang uba nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae nanang. Kay kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kan babae. Naragsakak lata, tadapok. Ay sayang. No si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang. Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? Amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ha! Ay! Marta! Ni Peter! Adda kadwa na lalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter. Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige. Surutak ni nana ko lasa dita paraangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. Impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta. No imay ka. Tap niya dayom kanyak ti anak ko. Mapaay ka lang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Saan? Awan panggap ko amang yadayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko, tas ka ti mang padakkel kan ko, ana? Idi dayta, ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yu. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan ka matlaang. Kat baliwan ta ti mang rugi. Anya? Saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan awanan akong itinamnama. Kanayo nak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salonat ka. Dayta tiga po na nga impod no ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya? Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. Wen, nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta,